General Ephraim Kabi yatangaje amagambo akomeye cyane abwira abasirikare, ababwira ko umushahara w'ubugambanyi ari urupfu. Naho rero General Ruboya yavuze impamvu FARDC yatangiye gukubitwa n'inyeshyamba za CRP za Thomas Rubanga, wa mukobwa wari wafashwa zira gushaka guhitana bamwe mu bayobozi ba M23. Uyu nguyu yaje kuza kurekurwa. Turaza kubabwira ko hari ya Kinshasa abahinde batanu bafunzwe nyuma yo gusanganwa stock y'imyambaro ya gisirikare. Turaza kubabwira kandi ko leta ya RDC yasabwe gufungura Brigadier General Bamwesize byihuse wigeze kurinda Joseph Kabila. Turaza kujya muri Nigeria tubabwire ko abasirikare n'abapolisi 30 batawe muri yombi bazira kugurisha imbunda za gisirikare. Turuza kujya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire ko inzuki miliyoni 14 zatorotse aho zari zifungiye. Hanyuma tuze gusoreza kuri Zelensky uburyo yivuza imyato nyuma ya Ukraine itwitse indege z'intambara z'Uburusiya zigera kuri 40. Reka nyuma yako kananga tugaruke turambura ayo makuru yose. Umushahara w'ubugambanyi n'urupfu. General Ephraim Kabi abwira ingabo zishinzwe kurinda Tshisekedi mu rwego rwo guhangana n'umutekano ukomeje kuba mubi cyane mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'akaga mu gukoreshwa na politike. Mu cyumweru gishize General Major Ephraim Kabi Kiriza yatangije umuhamagaro gukunda igihugu ku basirikare ayobora. Kinshasa rero muri Kacaci yahamagariye imitwe idasanzwe yo muri batayo ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu kubaha ubuyobozi bidacagase no kuba maso bakanga ibigeragezo by'ubugambanyi cyangwa se gucamo igihugu mo ibice. General Major Ephraim Kabi Kiriza ukuriye umutwe ushinzwe kurinda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati igihugu nikigera na rimwe kibabarira umugambanyi. Iyi nteruro n'izindi nyinshi zumvikanye cyane nk'umuhamagaro wo gukunda igihugu mu mitima y'abasirikare b'imitwe idasanzwe y'ingabo zishinzwe kurinda Perezida wa Repubulika. Bikaba byarumvikanye byaravuzwe ku wa gatatu, bikaba byaravugiwe ari Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo. Mu kiganiro rero uyu mugabo yatanze, umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu General Major Ephraim Kabi Kiriza yatanze umuburo utajenjetse ku bijyanye n'umutekano muke uri mu gihugu. Yabishimangiye rero agira ati umushahara w'umugambanyi n'urupfu kuko igihugu nikizigera na rimwe kibabarira umugambanyi. Nk'uko rero byatangajwe n'ibiro bishinzwe itangazamakuru muri Presidence, General Kabi yakoresheje imvugo ikakaye ageze ijambo ku basirikare be. Aha yahamagariye ingabo ze kuba maso mu kugira ngo baburizemo ibikorwa byose byo gukoreshwa mu nyungu za politike. Yakomeje agira ati ntabwo turi abanyapolitike, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umuntu ukunda igihugu ntabwo ashobora na rimwe gutegura umugambi wo gucamo ibice igihugu. Ntabwo rero ashobora kugurwa n'abanyapolitike. Muri ubwo buryo bwo gukangura igihugu nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga rwa beton.cd ivuga, General Ephraim Kabi Kiriza yibukije kandi ko intero y'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kivuga ko utazigera na rimwe uhemukira Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero cyafite ibibazo bikomeye usibye ibikorwa by'imitwe twaje intwaro mu ntara nyinshi zirimo Maindombe, zirimo kandi Kwilu, Ituri, Kivu zombi. Inyeshyamba za M23 zikomeje guhangana na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo biganjemo inyeshyamba z'abazarendo muri teritwari zitandukanye, mu gihe ibiganiro bikomeje bigamije gushaka igisubizo kirambye. Reka rero tuvuye kuri ayo makuru ya General Ephraim Kabi duhita tubabwira ko General witwa Ruboya yavuze impamvu FARDC ngo yatangiye gukubitwa n'inyeshyamba za Thomas Rubanga. Guverineri wa gisirikare w'intara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General John Ruboya yatangaje ko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwicwa n'inyeshyamba ziyobowe na Thomas Rubanga bitewe n'uko ngo zimaze igihe zaracitse intege.
yabitangaje ku wa gatanu tariki 30 ubwo yavaga imuzi ibibazo bitandukanye byugarije ingabo za RDC ziri mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Ituri. Umwe rero mu mitwe ikorera muri iriya ntara FARDC yanganyemo nayo ni uwa CRP wa Rubanga, umaze igihe gito utangije ibitero ku ngabo za leta. General Ruboya mu kiganiro yahaye itangazamakuru yemeje ko ingabo za Kongo ziri kwicwa ku bwinshi ngo na ziriya nyeshyamba. Ati umusirikare uri ku rugamba nko muri iki gihe turi kurwana na CRP ndetse na M23, izi nyeshyamba za Thomas Rubanga wabaye umufatanyabikorwa wa M23, abasirikare bacu rero barimo kugira gutya bakicwa n'izo nyeshyamba. Mu bibazo rero uyu mujenerali yagaragaje nk'ibikomeje guca intege ingabo za RDC harimo icy'abapfakazi bafite abagabo baguye ku rugamba ngo bamaze imyaka myinshi bategereje amafaranga y'impozamarira ariko amaso yabo akaba yaraheze mu kirere. Lieutenant General John Luboya avuga ko kiriya kibazo cyagejejwe kenshi ku bagenzuzi bakuru b'ingabo za RDC gusa ngo kikaba cyarananiranye. Ati hari ikibazo cyo kumenya abapfakazi, tumaze imyaka myinshi dufite ikibazo cyo kumenya abapfakazi, ndetse yemwe hambere aha twakiriye n'itsinda ryo mu bugenzuzi bukuru ryaje hano mu rwego rwo kubarura abapfakazi. Icyakora inshuro zose bagiye baza hano nta gikorwa na kimwe bigize bakora. Uyu generali rero yavuze ko kuba iki kibazo kidakemurwa biri mu bica intege abasirikare bari ku rugamba. Mu magambo yakomeje agira ati niba umusirikare ahanganye n'umwanzi akumva ko abapfakazi batishyurwa, kubera iki uwo musirikare yakomeza kwitanga? Ati ni ukuvuga ko rero uyu munsi hata abasirikare bakomeza nabo bagatekereza bakavuga bati nimfa rero uyu munsi hati se ibintu biri kuba ku bapfakazi nibyo bizaba no ku bana banjye nanjye. Ati se ndakomeza kurwana ndwanira iki ko nanjye nindamuka mfuye ibibazo abapfakazi bafite n'abana banjye ndetse n'umufasha wanjye nabo ko ari byo bazagira. Ati rero mu by'ukuri ibi bica intege abasirikare. Ati ibibazo byose bigera ku basirikare bari hariya ku mirongo y'urugamba. Ati bamara kubyumva nabo bagacika intege. Kuki se bakomeza kurwana mu gihe bazi ko n'abapfakazi babo bazafatwa nk'uko mu burasirazuba bafatwa uyu munsi. Ruboya rero avuga ko bari abapfakazi batangiye kwigaragambya bambaye n'ubusa. Yanagaragaje ikibazo cy'ubuke bw'ingabo, avuga ko yanagejeje kuri Perezida Felix Tshisekedi, gusa nacyo ngo kikaba cyarabuze umuti. Yagize ati murabizi ko turi mu gace kari kuberamo ibikorwa bya gisirikare, ntibagomba kuza kuturangaza, ntibagomba kuza kuduca intege kubera biriya bibazo. Ntidukwiye rero kuba mu gisirikare buri gihe gihora gifite ibibazo bimwe. Ati nari hano namaganira imbere y'umukuru w'igihugu akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo. Ku nshuro ya mbere agera hano navuze ikibazo cy'umubare w'ingabo, namusobanuriye mu buryo busobanutse ikibazo cy'ubuke bw'ingabo. Abantu rero bavuga ibyo bashaka ariko ingaruka twarazibonye. Ati ntekereza ko bakomanda barigoma ibyo mvuga. Ati barabyiboneye. Guverineri rero wa gisirikare wa Ituri yavuze ko bitumvikana uko regime yakabaye ifite byibura abasirikare 1200 usanga ifite 300 cyangwa se 400 bonyine, kandi hakabura umuntu n'umwe ubibazwa. Yavuze kandi ko abasirikare bari ku rugamba bugarijwe n'inzara ku buryo barya inshuro 15 mu kwezi, kandi minisiteri y'ingabo ibagendera amafaranga yakabaye abatunga, nabyo rero bikaba biri mu bibaca ngw'intege. Ati abasirikare barya inshuro 15 gusa mu kwezi, bivuze ko ubishyize ku mpuzandengo umusirikare wa RDC arya rimwe mu minsi 2. Mbwira ko uwo muntu yarya rimwe mu minsi 2 hanyuma akazajya ku rugamba akarwana agatsinda. Ngayo nguko rero amagambo ya guverineri wa gisirikare witwa Ruboya. Ibibazo yakomeje kugaragaza ati nimumbwire kuntu aba basirikare bagira gutya bakarwana nyuma bagatsinda, mu gihe abasirikare barya rimwe mu minsi 2. Ngayo nguko rero
igisirikare cya Kongo murumva ko cyugarijwe n'ibibazo, akaba ari nabyo bikomeza gutuma ngo gikomeza kugira gutya kigakubitwa inshuro. Ubu noneho nyuma ya M23 mukaba mwumva ko n'umutwe witwa CSRP wa Thomas Rubanga nawe ukomeje kugenda wica abasirikare benshi ba FARDC. Reka dukomereze ku inkuru ivuga uko wa mukobwa wari warafashwe azira gushaka guhitana bamwe mu bayobozi batwirwaneho yarekuwe. Aya makuru y'uyu mukobwa twari twababwiye makuru yacu abanza twabahaye, twari twababwiye tubabwira ko yatawe muri yombi ubwo yari arimo gushakisha nimero z'umuyobozi wa gisirikare w'igisirikare cy'umutwe watwirwaneho. Umukobwa rero witwa Nyamanoro uturuka ku ndondo ya Bijombo wari uherutswe gufatwa n'ubuyobozi agafungwa ashinjwa gucura umugambi wo gushaka kwivugana abayobozi bo muri twirwaneho akoresheje uburiganya. Ubu noneho yarekuwe. Nyamanoro yarekuwe ahawe imbabazi ku wa gatatu, yarekuwe ahawe imbabazi ku wa gatanu. Ahangaha yari amaze iminsi birafungiwe mu mikenke aho yafashwe avuye ahitwa ku ndondo ya Bijombo. Bivugwa ko yari yatumwe n'abakorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kubashakira nimero za telefoni za bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe watwirwanaho mu Minembwe, cyane cyane iza Brigadier General witwa Sematama uzwi ku izina ry'Intare Batinya. Hari amakuru yahamyaga ko uyu mukobwa yanahawe n'ibihembo kugira ngo azabashakire izo nimero. Nubwo rero ibyo bihembo bitavuzwe cyangwa se nubwo ibyo bihembo bitavuzwe uwo munsi, irekurwa rye rikaba ritavuzweho rumwe kuko hari abavuze ko iperereza ryasanze ari umwere, mu gihe abandi bahamya ko abayobozi batwirwaneho bari bamufunze ngo bamubabariye. Uyu rero Nyamanoro wari watawe muri yombi n'uwo mu gace ka Kajembwe ko muri groupement ya Bijombo, teritwari ya Uvira, agace gasanzwe kagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba zitwara gisirikare wa Gumino uyobowe na Nyamusaraba usanzwe ukorana na leta ya Kinshasa, kandi uyu mutwe ukaba uri mu bice ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zigenzura. Aha rero ubwo yatabwaga muri yombi icyo gihe yari yavuzwe ko yasanganywe n'ibimenyetso biranga ko aziranye n'abo muri Gumino, kuko yari afite amanimero yabo kandi hakaba hari n'ibyarangaga ko bavuganaga. Bityo rero bakaba barakekaga ko leta ya Kinshasa yaba yarakoresheje Gumino mu guha uriya mukobwa iyo misiyo. Kuba leta rero ishaka nimero za telefone zabo muri twirwaneho ngo ni mu rwego rwo kugira ngo ibagabe ibitero byo kubarimbura ikoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Ibi rero bikaba ngo byagenze, ibi ngibi ngo bikaba ari nako byanagenze ubwo leta ya Kinshasa yivuganaga uwari umuyobozi mukuru wa twirwaneho wa wundi witabye Imana witwaga Rukunda Michel Makanika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Murabizi ko bagize gutya bagakurura telefone ze aho yari arimo kuvugira yitabira, hanyuma bamugaba igitero na drone baramwica. Aha rero ni mu rwego rwo kubyirinda, niyo mpamvu nabo bari bafashe umukobwa bavuga bati nimero za telefone urazishakira iki. Bari baketse rero ko ashobora kuba nawe yatumwe na leta ya Kinshasa. Ngayo nguko rero amakuru y'umukobwa ubu ngubu ariko akaba yarekuwe. Reka tuvuye kuri ibyo tuhita tubabwira ko leta ya RDC yasabwe gufungura Brigadier General witwa Benwesize wigeze kurinda Kabila. Ihuriro rya Societe Civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasabye ubutegetsi gufungura Brigadier General Pierre Benwesize wigeze kurinda umutekano wa Joseph Kabila Kabange. Brigadier General Benwesize asanzwe ari umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Dungu mu ntara ya Haut-Uele. Hashize rero igihe kirenga icyumweru atawe muri yombi n'urwego rwa RDC rushinzwe iperereza. Izi Societe Civile zasobanuye ko Brigadier General Benwesize yafashwe ubwo yiteguraga kujya kwivuriza mu mahanga, kandi ngo kugeza ubu ahantu afungiwe ntihazwi, icyo azira nacyo ngo ntabwo kizwi. Umuyobozi wa Societe Civile ya OCDK RDC, uyu muyobozi akaba yitwa Muke Pablo, yagize ati uburyo abanyekongo bakomeje gufungwa binyuranyije n'uburenganzira mpuzamahanga bw'ikiremwamuntu ati buraduhangayikishije cyane. Muke kandi yavuze ko niba hari ibyaha Brigadier General Benwesize akurikiranyweho
akwiriye kugezwa mu rukiko akabibazwa aho gukomeza gufungirwa ahantu hatazwi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ati rero niyo mpamvu dusaba inzego zifitiye ububasha kuhagoboka kugira ngo ubutabera butangwe. Niba kandi hari ibyo ashinjwa najyanwe imbere y'umucamanza ukuri kugaragarire abantu bose. Mushiki wa Brigadier General Bamwesize witwa Emilienne Baseme yatangaje ko ubuzima bw'uyu musirikare buri mu kaga kandi ko kubaho badafite amakuru y'ahantu aherereye bibashengura kurushaho. Baseme yagize ati kuburirwa irengero kwe kurababaje cyane cyane mu gihe ubuzima bw'umuvandimwe wacu buri mu kaga. Kubura kwe rero no kuba tudafite amakuru ye ati biradushengura imitima. Ihuriro rya sosiyete sivile ryemeza ko mu mezi 6 leta ya RDC yafunze abajenerali 29 barimo 27 bakomoka mu burasirazuba bw'igihugu bakekwaho gukorana na Joseph Kabila. Murumva rero ko urwikekwe rukomeza kuba rwose hariya mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi iyo ibintu bimeze gutyo gutsinda urugamba biba ari ibintu bigoye cyane. Agataho ngaho Kinshasa abayinde 5 reka tubabwira ko bafunzwe nyuma yo gusanganwa stoke y'imyenda ya gisirikare. Ubushinjacyaha bwa gisirikare Kinshasa bwataye muri yombi abacuruzi 5 b'abahinde bafunga ububiko bwabo ilimete rwagati mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ivumburwa rishya ry'ububiko bunini bw'imyambaro ya gisirikare y'imimbano nk'uko byatangajwe ku wa gatanu tariki 31 Gicurasi 2025 byatangajwe ku wa gatandatu tariki 31 Gicurasi 2025 muri Kinshasa. Rero by'umwihariko no muri RDC muri rusange iyi myambaro ya gisirikare y'imimbano yiswe Zonkio n'umuhanzi w'umunyekongo Papa Wemba wapfiriye Abidjan muri Cote d'Ivoire. Iyi myambaro rero ya gisirikare y'imimbano kandi yamenyekanye cyane mu itsinda rya muzika rya Wenge Muzika ku izina rya Pentagone. Amakuru agera ku biro ntaramakuru bya Kongo avuga ko ivumburwa rya mbere ryabereye mu bubiko bumwe ku muhanda wa 8 muri komine ya Limete, kandi harimo n'amabaro 20 y'imyenda ya gisirikare y'imimbano yafashwe n'ubushinjacyaha. Aha rero ubuvumbuzi bwa kabiri bwabaye ku wa gatanu hamwe n'amabaro 45 yasanzwe muri ubwo bubiko bumwe ku muhanda wa 8 muri komine ya Limete. Muri video yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga umuyobozi wa Limete yasobanuye aho hantu avuga ko mu bubiko hasanzwe imyenda myinshi ya gisirikare. Raporo y'imbere rero y'umujyi wa Kinshasa uyoborwa na Guverineri Daniel Bumba avuga ko ikabivuga ko imyenda yafashwe ari imyenda ya gisirikare y'imimbano izwi ku izina rya Zonkio na Pentagone, bityo rero ntaho ngihuriye n'imyenda ya gisirikare nubwo ngo bisa. Ububiko buvugwa bwafunzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare mu gihe amabaro 31 yabitswe ku biro by'umujyi wa Limete. Kubera impamvu z'umutekano zashyizweho kubera intambara yo mu burasirazuba, abayobozi babujije kwambara imyenda ya gisirikare y'imimbano muri RDC mu rwego rwo kwirinda ngo abacengezi. Reka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuwave tujyana muri Nigeria tubabwira ko abasirikare n'abapolisi 30 batawe muri yombi bazira kugurisha intwaro mu mitwe y'iterabwoba. Igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko kimaze guta muri yombi abasirikare n'abapolisi barenga 30 aho bashinjwa kugurisha intwaro imitwe y'inyeshyamba irimo n'iterabwoba. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria witwa Ademola Owolana avuga ko abapolisi n'abasirikare ngo bafatiwe mu mukwabo umaze igihe uba muri icyo gihugu kuva mu kwezi kwa 8 umwaka ushize. Ni mu gihe kandi iki gihugu kimaze igihe kinini gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke utezwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa Boko Haram ubarizwa mu majyaruguru ya Nigeria kuva mu myaka 15 ishize. Bisobanurwa ko hejuru ya 20% by'intwaro iyo mitwe ikoresha bazigura n'abapolisi ndetse n'abasirikare b'iki gihugu cya Nigeria. Abamaze gutabwa muri yombi bashinzwe ubucuruzi bw'intwaro harimo abasirikare 18, hakabamo abapolisi 15 n'abasivili 8, harimo n'umuyobozi gakondo. Iki gisirikare kandi gikomeza gitangaza ko iperereza rigikomeje muri leta zigera kuri 11 zariya muri Nigeria mu rwego rwo gushakisha n'abandi ngo bihishe inyuma y'ibikorwa byo gucuruza intwaro mu buryo butemewe.
murumva ko ari ibintu bigoye kuba abasirikare n'abapolisi bagira gutya bakagurisha intwaro. Igisirikare cya Nigeria murumva ko nacyo cyugarijwe, murumva ko gifite ibibazo bikomeye cyane mu gisirikare cyabo, kikaba cyarinjiriwe mu buryo butangaje, kugeza n'ubwo abasirikare bafata intwaro zabo bakazigurisha, ndetse n'abapolisi bakazigurisha, n'abayobozi gakondo nabo bakagira gutya bakagenda bakazigurisha. Reka rero inkuru yacu duhite tuyijyana hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inzuki miliyoni 14 zatorotse aho zari zifungiye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inzuki zirenga miliyoni 14 zatorotse ubwo imodoka nini yari itwaye ibihumbi by'udusanduku tw'inzuki yahirimaga mu muhanda hafi y'umupaka wa Canada. Iyi modoka rero yari itwaye nibura ibiro 37,750 by'inzuki, ni ukuvuga hafi toni 32 z'inzuki nzima ziri mu mizinga. Ikaba rero yaguye ku muhanda wo muri Whatcom County. Ubuyobozi bw'akarere binyuze mu biro bya Sheriff Whatcom County Sheriff's Office bwatangaje ko inzego z'ubutabazi zifatanyije n'abavumvu b'inzobere mu rwego rwo kurokora inzuki nyinshi ngo zishoboka. Mbere y'uko imibare y'ukuri imenyekana, WCSO yari yatangaje ko hashobora kuba hatorotse inzuki zisaga miliyoni 250. Nyuma rero umwe mu bavumvu bakoraga ibikorwa by'ubutabazi yamenyesheje ko umubare nyawo ugera hafi ya miliyoni 14. WCSO yagiriye inama abaturage kwirinda kwegera aho impanuka yabereye kugira ngo birinde uburibwe bushobora guterwa n'inzuki. Abashinzwe ubutabazi rero bavuze ko bagamije gufasha inzuki kwisubiza mu mizinga no kongera kubona umwamikazi wazo. Byitezwe ko ibi bizaba byagezweho mu masaha 24 kugeza kuri 48 akurikira. Mu butumwa bwo kuri Facebook, WCSO yashimiye abavumvu barenga 24 ngo bitabira ibikorwa byo gutabara, bavuga ko inshuro nyinshi mu gitondo cyakurikiyeho inzuki nyinshi zari zimaze gusubira mu mizinga yazo. Reka ibyo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubivo by'inzuki zitangaje. Amakuru yacu tuyasoreza yariya muri Ukraine, aho Zelensky yivuze imyato nyuma yaho Ukraine itwitse indege z'intambara z'Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yivuze imyato nyuma yaho ingabo z'igihugu cye zigabye ibitero ku bigo by'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere, zigatwika indege z'intambara zigera kuri 41 zose. Urwego rwa Ukraine rushinzwe umutekano n'iperereza SBU byasobanuye ko ibi bitero bya drone byiswe Operation cyangwa se Operation Spiders Web byagabwe ku kigo cya gisirikare cya Olenya hafi y'umujyi wa Murmanski ndetse na Beraya mu ntara ya Irkutsk ku itariki ya 1 Kamena 2025. Urwego rwasobanuye ko ibi bitero byasenye indege 30, rwasenye indege kuri 34% z'Uburusiya zirasa misile zifite kandi agaciro kabarirwa kuri miliyari 7 z'amadolari. Rero muri zo haravugwamo A50, haravugamo A50, hakavugamo Tu-95 ndetse na Tu-22M. Perezida Zelensky mu ijambo yagejeje ku baturage yasobanuye ko muri ibi bitero hifashishijwe drone 117 zose, kandi ngo byateguriwe uruhande rw'urwego rw'Uburusiya rushinzwe umutekano n'iperereza FSB. Yagize ati rero uyu munsi ku butaka bw'umwanzi hakorewe operation nziza cyane, ati yibasiye gusa ibikorwa bya gisirikare cyane ibikoresho byifashishwaga mu kurasa muri Ukraine. Uburusiya rero bwahuye n'igihombo gikomeye gifite ishingiro kandi bwari ngo bubikwiye. Uyu mukuru w'igihugu rero yavuze ko gutegura ibi bitero byamaze umwaka n'igice, kandi ko hamwe no kubishyira mu bikorwa ngo byagenze neza cyane. Ati rero bikwiye kuvuganwa icyizere kw'iyi operation yihariye. Bivuga ko drone zarashize indege zari mu Burusiya, zimwe zari zihishe mu bisenge by'inzu bifungurwa na telekomande ndetse no ku makamyo.
Ukraine yagabye iki gitero nyuma yo gushinja Uburusiya kwigabaho ibitero bya drone 472 zose ndetse n'imbunda zirasa kure, aho yasobanuye ko yanahanuyemo drone 345 zose. Ibitero rero ku bihugu byombi bivuzwe mu gihe ababihagarariye bateganya guhurira mu biganiro by'amahoro bitaziguye muri Turikiya kuwa 2 Kamena 2025. Ibiganiro byatangiye mu kwezi gushize bigizwemo uruhare na Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turikiya. Ngayo nguko rero na nyina wundi ngo abyara umuhungu. Uburusiya nubwo bufite imbaraga bukomeza gukubita Ukraine, ariko ntabwo mushobora gusangira n'udakoramo. Nabwo bugira gutya bukagaba ubutero shuma mu rwihisho, bukabaca mu jisho rihumye, hanyuma Ukraine ikahita igaba ibitero shuma mu Burusiya, nabyo kandi bikagira gutya bigashegesha kiriya gihugu. Bivuze ko ari ukubabwira ngo nimubanguke tujye mu biganiro, mureke gukomeza kwigira intare mu ishyamba, kandi namwe mushobora kugira gutya mugakubitwa ababaza. Reka mbashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Imana ikomeze ivange mu byanyu. Ngende Emmanuel Nshimiyimana.